v Ljubljani, pridem, ko, 4 nabuildene v diskači. Kažem, aj, bež mali ven. Tep! Ja, nabuildi, taki petarde, veš. Doj, ne zabavaj. Ja, jaz sem jim mater. Mater! Ja, enega, drugega, kolena. Aj, ka čorči pa! Daj prid mal sem! Pojd sem, stari! Vidi, legendo. Kje si legenda? Kaj, fanti? Vama? Kje si, Ja, stari? tridem, Triceps, a, triceps. VPC fighter, a, stari. Kaj vi? Oj, stari, kom. Treniram. Biceps, stari. Treniram, Kaže treniram. eno vajo, stari. Vaja za biceps, Ma za biceps. Za biceps. Ma za biceps. Ok, Ajde, daj. kažem, klele bomo gol, pa lahko naredimo. Daj, daj. Glavno, to je skrivnost, to ne govoriti v krog, ne? Ne bomo. Ok. Glavno, lepo se primaš kjerkoli, lahko tudi doma za vrata, ne navajo. Spustiš dol, spiriš noge, gor, nazaj, vse. Dol se spustiš, vse, nazaj, dol. To ponoviš tako na 12-15 krat. A bojo taki bicepsi? Boga stvari samo trenirati 3 krat Koga na si teden. rekel? 3 krat na teden. 3 krat na teden, po 4 serije. To je to. Aj, fante, smo trenirati, ne vre. Se vidimo, aj. Trenirati. Ajde, nam bo. Sreče pa. Aj, hvala, se vidimo. Čao. Čao. Glabo, no nima pojma, kak ga napucam s to Airmaxico. Kar nekaj. Ma Ja, stari, ma to ja, da sem ja. Ma to ja, bacim, stari. Sam pa odem ovako, ovako, stari. Ode koleno, a? Ode koleno, ja.